ni umugabo ukunzwe cyane muri sinema yo mu Buhinde. Ni umwe mu bagabo batumye sinema y'Ubuhinde ikundwa n'abantu benshi mu mpande zose z'isi. Abenshi bamuzi ku izina rya Jackie Shroff, umugabo wagaragaye muri filimi zirenga 250. Ni umukinnyi wa filimi mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba yanahoze ari umunyamideli ukomoka i Mumbai. Mu mwuga we amaze imyaka isaga 40 akina filimi. Ibyo twavuze ko yagaragaye muri filimi zirenga 250 akazikina mu ndimi 13 zitandukanye. Yatwaye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Twavuga nk'ibihembo 4 bya Filmfare Award. Jackie Shroff yagaragaye nk'umwe mu bagabo bakomeye muri sinema yo mu Buhinde kuva mu myaka y'1980 ndetse mu mwaka w'1990 kuzamura. Andi mazina yitwa nk'izina ry'akabyiniriro twavuga nka Jagu Dada. Umugore we yitwa Ayesh Dutt, akaba ari umumodo akaba n'umuproducer wa filimi. Afite abana babiri, Tiger Shroff na Krishna Shroff. Tiger Shroff yateye ikirenge nk'icyase. Mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo inyana ni ya mweru cyangwa umwana agenda nka se. Tiger Shroff yakoze umwuga nk'uwa se ndetse byatumye akundwa cyane. Akaba ari mu basitari bari mu Buhinde bakina filimi uyu munsi abantu benshi bahora bavugaho. Murumuna wa Tiger Shroff, Krishna Shroff, we yabonye ibintu byo gukina filimi atabyiviramo, ahitamo kwibera mu businessman. Akaba ari mu businessman ukomeye mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyi channel yitwa Rukezo. Tukatukugezaho ubuzima ku basitari ba wakunze, tukakubwira amateka yabo, amafilimi bakinnye ku buryo utazizi byagufasha kubasha kuzireba. Tukakubwira n'utuntu tw'ubwenge tuba twaragiye tubaho mu basitari bakina filimi ndetse n'abandi bantu baba influencer bakomeye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel tuguhaye ikaze. Kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo utazacika n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro. Reka turebe ku mateka y'umugabo Jackie Shroff. Ubundi amazina ye y'ukuri yitwa Jackie Chan Kakubai Shroff. Yavutse ku ya mbere Gashyantare mwaka w'1957. Avukira i Mumbai muri leta ya Bombay mu gihugu cy'Ubuhinde. Papa we yitwa Kakubai Halbai Shroff. Yari umunyiginya abazwi nk'aba Gujarat, ndetse mama we yari umunyaturukiya wahunze Repubulika y'Abasoviyete, akaba ari Kazakhstan y'ubu ngubu. Jackie Shroff yakomokaga mu muryango w'abacuruzi. Umuryango we wari wifashije. Nyuma umuryango we waje guhomba, babura amafaranga yabo ku isoko ry'imigabane, maze se araba atarigendera. Icyo gihe Jackie Shroff yari afite imyaka 17 gusa. Jackie Shroff yaretse amashuri yisumbuye nyuma yo kurangiza icyiciro cya 11. Yakuriye mu gace ka Tekbat i Mumbai. Mu bwana bwe yarwaniye inshuti nyinshi mu mihanda, gusa igitangaje akenshi yarakubiswe. Jackie Shroff nyuma y'uko umuryango we uhombye amafaranga byatumye areka ishuri ahubwo atangira gushakisha akazi. Nyuma yo kureka ishuri yatangiye akazi ko guteka muri Thai Hotel no gukora ku kibuga cy'indege muri Air India. Gusa ntibyamuhiriye kuko baje kumwirukana kubera kubura impamyabumenyi. Gusa nyuma yaje gukora nk'umukozi ushinzwe ingendo muri sosiyete yitwa Trade Wing hafi ya Jehangir Art Gallery. Nyuma umucungamari w'ikigo cyamamaza yaje kumubona kuri bisi, maze amubaza niba ashishikajwe no kwerekana imideli. Bukeye bwaho Jackie Shroff ajya kumureba, maze amwemera ko yabibasha.
Jackie Shroff nibwo yatangiye kwerekana imideri, ari nabwo yatangiye kwitoza gukina amafilimi. Nibwo yagaragaye muri filimi ye ya mbere. Yakinnye filimi ye ya mbere mu mwaka w'1982. Reka turebere hamwe zimwe muri filimi Jackie Shroff yaba yaragaragayemo. Yagaragaye nko muri filimi yitwa Hero, Andar Bahar, Karma, Playkan, Dil Jala, Cash, Falak izwi nka The Sky, Parinda, Sika, 100 Days, Saudagar, A Love Story, Eina, King Uncle, Miran, God and Gun, Only You, Gang. Wakoze kudukurikira. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde.